ole am sa in thlir tu te chebe ka bul evek chowa tu tuma chuanin a thil rap thlak tak mai aron thleng le nol mai ne chu chu kan thlir zui lenga helai kan muang hian excavator operator sat tu man ani mizoramnews.com khan in aron chua kul mai ani atu chu khoi hmana thil thleng nge akan thlir zuinga hei tun lai a phei chuanin nge kan chei fo thina nam dang kan tiang chi te a mi fel tak kara mi sual tak hin om ve zela nia chung te le mizoram chunga ya po a mizo le mizo in kara po hian thi sen chuana kan ti te po hi a thleng de oreng ania chu wangin thei chen chena chuan akan film khur reng mai hi poimo ni tiang ani lo chuanin engemaw pal a khan akan thin rim leanga ti khan kan tur zo lawang ti ka hlawmani ni sompali thasari sani somni pali zanda rukle chan vevela national highway 302 package 1 lunglei tutlabung kongzau na thok tu brn company 10 mizoram polytechnic lunglei nuaya konglei na an tho mek na hmuna excavator operator pakhat mukesh kumar sani kumsom thum pakhat Ogindar Sani Fapa, Gobel Gandhi, Bihar, Rangchal Kon, Lunglei Sat tu chu nimin ani sompanga thasari sani sumni pali khan manani aron ti hei hi kan mutlai de uhlek baka ani usian en dong tlai de uhlek na langa ing poni se apui viawani chema insa kan tiang chi phei chu a khe sia te viau theilawani helai konga tlan truck driver pakhatin an motor tang nor chuak tura ati diesel azo awanga an ngen na ati hlotlin sak theilo awangin excavator operator chu akut veilam ban reka chemin alo sa sakani hemi chungchanga hian lunglei police station a complaint thelu ni in case register ani kho athim to awangin motor number an mu theilowa lunglei police te chuan cctv atanga thlir le tin longtlai police station a hriat tir ania ani hian ni sopanga thlasari sani somni pali khan an manani aron tia apoi hle ne helai kan muang hian enge songla ya chuan ani taka chuan leimin kan ti te kong diak koi per pur kan tiang chi kha alatamani ruwa sur tamngat phe chon mizoram hun sang sanga om ti thayania khanga khan a motor te an tanga ta khanin a nor chhuapui an ngai thinani chun helai kan muang hian a melo nor chhuapui lok te u ati te khan in di zila zo wangin an ngen na han ti hlotlin sak thailo wangin excavator operator chu akut veilam ban reka chemina sat mi mai ni haron tia apoi hle maya chu ti rualin a intin nge a hnu ma ve kha chon on ti lang lem lowa a thuk viau an ti bokani a zia lo hle mai heti anga enge min pui thelo awanga min tran pui thelo awanga a pongpo in sa chiam mai phe chu a thak hle maya chuanin atlang puin zu hian rui tlang pui thina hetiang truck lian khal kan tiang chi phe chuanin khatinga an nam sek to chuan poi sakhi a ommo viau to ne chuan hemi athlaka kan enang hianin hei ban rek atuam luk mai ania abung lawa wa nei hle ni chuan tun huwa hian mizo le mizo a ponia mizo le namdang ponia namdang tena mizo te min ti pal thenang chi tura po a thei chen chena chuan kan in ven thata rilru kan nei karma ya khapoi mo ne tinga ni lo chuan antina tongkam moi lo ni lo sela kan kut zung tangte mo khateng kan kut te mo kha han sat bung mok sela a hreom dan tu le a chatuan a dei to ne chu wangin a thil poi tak a thlen lo na tur khan kan thei chen chena tun lai nam dang an tam to a khanga khan mizo te po hian in film khurna na kan man thar a poimo le ani chu chu kan film khur ani chuanin kan zawai tan khan a thador ani hele kan muang hian a chief minister pulal du oma le a cabinet minister te khatiang an lang le kul mai ani enge an khel a kan thlir zuenga a samurai full sin thudon an nei lo maron tile kul maya mizoramnews.com hi an bek an update thei khop mai ani chuan tun tuma po hianin eng chung change a samurai full hian in thudon an lo nei lo eng chung changa nge he kan hrelo hrim hrim kan dong lo hrim hrim an lo ti na thu a kha eng thu le hla nge enge a point tak kan thlir zuenga kan hriat angin MNF ministry lai tang to khan assam rifle son chhuwa turani ti khanin apulai rot kima ex minister te po khanin ana soina sa hle khania hengponi sakan thlir zuyang julani somporuk sani somni pali aizola assam rifle 10 zau khosanga in son chhuale chhualo chung changa tun hnaya ministry of home affairs MHA atanga thudon an nei lo ti an soi bengwana thudon danin chief minister pulal do oman juni somni sani somni palia union home minister amit shah akom truma aizol khopui lai li atanga zau khosanga AR son chhuai hi thuthlu na siam fel to sa ania
kan son ngei do na malak to chin te enin August tha aron zin katumani tia alo soi thu a soi chung changa Assam Rifle te chuan thudon MHA atangin an nei lo ti an soi aron ti ve bok ania eng pawni se Assam Rifle te hi ani ataka chun aizo khopui mun rem lai pi ngai hian om hunan khuar nget to sia hei hianin aizo khopui planning po a fel tir theilo ti la dor kan soi lawanga ti khanin han nge tu wang la Assam Rifle ho omna apiang hi chu aizo la chuan a mun wal autte a mun thalampang a chuan chung lampang a min lo om lo lai ang chi hi ani zelani chun helai kan muang hian Chief Minister Pulel Duama Khanin hei juni somni sani somni pali dei to khan hei Union Home Minister Amit Shah akom tuma aizo khopui leili tanga zo khosanga inson chungchang kha ti fel sa vek to ania a thutlu na po siam sa vek to ani chu vain kan son ngei do na aron tia Chief Minister Pulel Duaman kan ti ngei do na ni aron ti hi chu angai ngam tak hianin engtigangian tiang o ti kha lo nga veng kha a fin thlak ber zoka a ti le lawang a han tiang chi kha chu anei lo lo ila lo bom thin zok ani Union Home Minister aron kaldon le don lawa engma Assam Rifle te chuan thudon an nei lawa wangin lawin buat seilok ngeina han tan omri lo July ni som pakhat sani som ni palia Union Home Minister in Chief Minister aron biak tuma Assam Rifle son chhuna tur Memorandum of Understanding hun engamot chen Home Ministry in akol to chu hapta khat chunga ti fel atum thuaron hril nia sarkar thu chu in hatalan chungchanga po Assam Rifle te chuan MHA atanga thudon an nei ve lawani Union Home Minister le Chief Minister in biak atangin vo in ni som thasari sani somni pali hi ani nga na ania MOU ti fel thom bengwana chuan ala hrilawani heti lai hian Assam Rifle te chuan Mizoram sarkarin zo khosang muna ti ve turte ala ti fam kim lawa an ngai aron ti bok ania amara chu helai kan muang hian July ni som pakhat sari somni pali khan Union Home Minister in Chief Minister Pulel Duama ron bia khamiron biak na khan Assam Rifle son chhuat tur chungchang Memorandum of Understanding hun engemaw chen Home Ministry na kol to chu hapta khat chunga ti fela tum thu aron hril aron ti nia beisen na sang tak nen tuna hin kan lo thlir me kan ia Assam Rifle te hi hemi zo khosanga hian anin son ani ngat chuanin aizo khopui chu nuam singkho ani ringot mei dawna ni ani lawa MNF Ministry lai tang to an buai pui to khania ka kan hretrawanga Pulel rot kima ex minister po khanin akan son chung ngei dawna ni an lo ti ton lo buai pui ve hrep to ani amaro chu an ti man talo kan ti don nge ni an ti tak lo kan ti don khalai kha chu kan va hret chiang lem lawa eng poni se Chief Minister Pulel Duama ho hianin heng Assam Rifle te an ni hi zo khosanga an son chuang nge kan bai se kan ring tat bok ania ai zo khopui pon nuam taka a om nge theina tu chuanin an chuang nge ngai ne chon bai se da ne kan lo thlir zelanga news akon update zel don bok ani